An Pouco programa, qual que é o programa dele? Eu não sei. Já peguei a outra. Eu vou lá também. Ko le ke hu fa mo I tala malo fo no ka mai ngai tala fa ta ko do be fa ta ko wa te programa ke ata mo fa ni mari ko di ke fa ho ko do ai mo programa ma wa ka pe mo conservative common sense ai go hen be mo te vida ka ke mo fa ho ko ata ta programa ko I he ki fa mari ko ni ma u I he ho tan la wa ke fa ho ko do ai programa ko ni wa te ta le ke te mo to ko do pe o como kau mai I he programa I hon pe pe ke ting motor te motor ki mamata I ha fai mari I he programa ko ni o ku o ate ta ta le ni ta ta le ma fa na ke ting motor fa danga pe go mo le te pe
ai polokalama ko ni ke te moto ne ngo ki I fuolo mai ai moto ngai polokalama ma ka ki hoko whahoko ai polokalama hangi ko polokalama ko na whahoko pe mo conservative common sense ko tau bene ma polokalama mahalo he ki mo a te kamara anga tau to fa singa tau to to ki ma wene whainga maari I he ahon ke whahoko to ai polokalama ko ni pe ko ata tai lot fifi te moto tam tau pe ko fifi ke tai le rei te vita ki he lai ne de ni Utah I Amerika ngai aku ma ka whataha ni ahon e te vita malo tau mau ahon malo mo ai ngā walahi pe mi Amerikana ko wilo te ku ke whawhiutani ki he ta polokalama ke mao whainga maari ki whahoko ai ka I he hoatani ka kutui ko e whiawhia I hena ko e whainga maari e ni ku mao ki ta polokalama ai pia ku manak mau pe ko ilo koe tokolahi kuna miss a bito e whanongo ki hore o David now ke mai be pe ko fe ia common sense ku mahawinga ka tingna tole polokalama common sense ka ku fe ke David fe ke family ki Amerikana so okay Malo la mari tau fai fatongia mai me ko fufonua fuko fufonua lelei anu sila mau sai pe solo fafo fai ai me ko to pe fonuan mau kamata fokene mau springtime pero alwa tuani ke lanu mata ul fonua ko frailonga ia mo ui frailonga kamata fo pe mo epok fo fononga tau aurere opito nga mautol la arere opito mana mau ye ono full to play me fitu nga full ko me ne marie ngai aho ko kai ke fuvela kai moko rere te frampita tu pe pe a to nga tau au ke kapa pe a ia kai ke te fufe mau ke tau te fu o tato ki he van tau li pe tau tol wen he pe a ea tau fe unga I te tau tau ka mau sai pe solo fia pita te wakai atu ke ki tu mai pe foki nei ai ke le pe ma ki polo kalama mo e frafofonga mo piveni he ne ki eva mai o ma ki spend time hen wiketa ka koe lahi pe fe mo e ki nā mo ngai whatongia family pe ko foki atu ai frafofonga he ne ki eva mai mo la repito David ko tui ko ki takai whaalata ia whawhiawhia tamai whafonga ku fi abito he ne ma ko ngā whai pene ki livi ana ia fo dainin he ku whaare a ia I pereri aia ko taimilere ni ke nau ki malo ai whatongia na whahoko tau ko si ha wai ko ni pe ko tui ko ki wholau ko na whai Amerikana na whawhiawhia abito ai folau ki he whafonga lawa ke malo rei ha o siana foi he tapulu Koi. Pe ko tapulu pe au ke pouri ha pe ko ia ma falava tu pe I frafe mai ai kainga me ko mau tolu foki muri ni solo o ku puria ai langa ava he vahe ia hen I muri ni ko sio mai pe kakaia ko pe ni ko le hau ai fofonga ai tamina I lava mai ai mau feo ien ma kainga ko unity ko ke te whātano ai pe ngai feo I wha politikare ko mai ka ko foki katoa pe ia ki tongiaki folau ko tonga pe unity me mahu inga fokia tata te fita oku asi foki asi Amerikana go ke ta no aki ai to time fai folau atu ki Amerikana kainga go ke na no fo Amerikana oku fa malava ia ai time lahi ke tuku ke tafa aki ngai fai ke au pito ngai fai ke whakai funga waka ta oku nau ia fai ke whakai tui whaka politikare poko hape whainga fai ke o wha malava mai a tuku ke tafa aki ka te sio ka lava o ha whakataha ka inga ki ai ko ngā ko wholau
ko ke mana tu ofa pe fo ke ka nga ki tonga Koe, ma koe. si o pe ke nga ka fula ni me tonga na fula mai ko ni pe na ula ba me na tol ki ai ha me agula vai ula ba mani ki ka pai no mo ha ki to ko ni ula ba fa ha ko ka me ma hoinga fu ta si o ke ai fa ai fu la ma do ta mi ko ke hoko ko ta nga ka venga o ku na fa ta mai mo al ke ai aspe ki ai ko ke ma hoinga e tar ke ma ha o ki puaka ko a fu to na Au pito. aski ai ko me ai ku ma hoinga ta ha te vita Au pito. ko tu ko ni te vita ko vilo yo ku te ta to kia mai ki ha tu nga ku ai u me fa politika re tong ko tu ta to kia ko ko nga hoko kata ki al mo ki ko i lo to mo ki ta ki ka mata mai me mo fonua ko ma me fa ko ki heni ko no fo po si o he ngai me o mai me ni si fu waka ne fana hake ha fu vanga wa bun ha ata mo tau fana mo he fana ia te fu no fo anga mo me ma tu ma mo no ia fo ki i no silani mo ase ria mo tonga mo pasifiki o ku ke fa fana pe he ko tu ka fana i maha ngai fa me u fana gra ko ma fe tu ma de ma ngoto e be ma to puri ya ko nga ka ngai fe tu ko fa tau fana na ku ka hi fo ki he fra ke he tahanga hi le tio ko no silani ai o ma tu atonga kuna nofo i fe tu ko fa tau fana pero se o ke o ku na fie mari e pe na wanga pe ki ai pa mai ko e pomu mo me na wanga pe ki ai ka ko ku fe hu ka ko e fo ke ko wilo ta kamata meta polo kalama i he conservative common sense o ku ke po fo ka Trump ka ko nga ka tu ni fo ke na Trump ko ni o ku pe he ke to lai ko ke te ko pe ke te afe Trump ko be Trump ke tau ko ni tau ko be ke fana itama ko fana e ku hange ka tau ko tu ta ni mi ku ko ke lo ko tu ko ni tau ko ni o ku fa ha ko ni Amerika pe amo Israel mo mea pero ha no lo ha ma henda fo genia ko ta ha ka tak ma lunga ko ia o Iran mo mea ku o smalo lo no fana e un tamde ko ni Amerika ka ko fe hu ia tu ka ko hai ho va kai ki tau ko ni ko hai we sia e hoko kamata ni ke Asia ma to nai tai mi i New Zealand o mai ke ma fa ma mai pensini ke tama ke ma o ut ko nga ma ko nga e hike pensini na ule na fa ku ut o fa ut ko me le fa fo no pe to la te fa no te to ni ko ni ko ut ko na ut ko ala ko te va no ko ulo te ko hike ma ni ka ko hai we sia ho si o ki ai fe ho waka ki ai ku hange ki fu la ta ma mo ka no ho na fo no ai David ko solo o kwai talano ai a kwai rea tonga o kwai rea tonga ko ne kere pe a matavai ku kere a mui vai ia pe ko ne maa pe matavai ku maa mui vai ia ko amerikani ko superpower ia amerikani pa ko una ko mo nga e hoko amerikani e impact katoa mamani katoa au ki nusila o wat ko tau ki motu impact ka ko hunga ne ko sai te ki tano si pe ke tau ko me ko fight Trump na os campaign pe Trump we ki ai pe kai ke to po a ku ya me to anha ke po ak me pesete te au solo te min ke pesete uanga ni manoa me ko fight Trump ko me ko fight Trump mo amerikani o ku i fra papalangi ko peace through strength ko foi aitia he kai ke ngau ke military power ke merino a mamani ka kui kai ke lahe mate ka kai peace through strength he ko no hinga ia no fondo foi pe Amerika me olunga me vava o fohi pe kiri ko Iran u fanga fratapu ka ngau ki pe aia ko ni ko to ate Rusim ko ayatollah Khomeini ko Rusim fonga na pure ko
Aia koe lahi taha mea unau whai, ko nau tolu unau whani, o unau finance terrorist, whakamaman lahi taha. Pa mau siorema, pa mau tala mai. Lahi mea whai Trump pure no ikai. Hanga e Trump o tamatei, ai rusin ko ni, he kulahi e mate noa ia e kakai, whana ia to sia mane, whana ia to fe, whana, ko terrorist ko iana, finance ka atoa ia e rusin ko ni. Aia tola. Pea kou pe, to hiki ake pou ke pesete. It's not for a long time, was pretty pe Trump muia. Ko tau ko ni at least 4 weeks, 4 to 6 weeks. Pea ku lahi foke fehui ai lau ai kakai, nau ateke a Trump, tala mai, na lau ko i ke whahatau lai i kai. Ko tau, ko boots on the ground. Ko mea whaka e ko a Trump me ai. O ku kai ke alu haputi i he kere o tau whana i Iran. Ko tau o ku whai aki pe me space. Aia ko ne tu he taimini o tau e solo was control American mo isleri a airspace a Iran he taimini. Pea kai ke toia respondia Iran. Ko mea pe whai hu whanga whakatapu katangau ke whangirea koe akapuru. Ko fahi niu pe Amerikani mei olunga mo isileri ie fo I wiki atu koe ne tolu pe whao toe. Hai kai ke aluha, os palomesa Trump there's no boots on the ground. Sio ka talo e kamata e tau solo. O toko ono pe ni sotia Amerika kos mate. Toko ono pe solo. Pa mau talamai lewa e ha ni ihi ko mea mo whawhe paki a kia Trump. Ko mea ko ikai. Trump is doing his job. Ko osi whakatala tala, whanau anga tāti ki whakapuripuri solo. Ko Venezuela, ko oil reserve lahi tahai a mamani. Kana Irani e Maduro. Ko Maduro eni ku he prison i Amerikani. Aia ku sto e Trump a Maduro o maiki Amerikani, kai whakaata o control Amerikani mo lolo ko a Venezuela. Sai, o se Venezuela, hoko mai na Iran. Aia ko Iran, taimin, ko osmo Iran ia. Toe pen, lo tonga manga to a Trump ki matapa huanga mai koe lolo, I he meterenia ne, ai ko Hormuz. Ke na control mo Hormuz. Ko no hingaan solo. Ko no hanga ia ne, Trump o to a siaina koe me superpower. O kai ke sio kakai toko lahi e ki ai. Trump is eliminating Chinese. Me hono o mai e whakakaukau koe global dominance. Na e pritike e toko lahi, koe wafe tāiwa ke wafe wanima, ko superpower siaina, control siaina mamani. Loi katoa ia, hanga Trump ia toa siaina tukitua. Ula controla Panama Canal, hoko mai ki he Venezuela, hoko atueni ki Iran, ta koe toenga tu koe ni, kono safa siaina ia. Te nau safa rewa he lolo ko inga, he koe konga wha ekonomika, koe mea nukui koe, e solo koe fuhu wha ekonomika. Pea ku toi to e Trump mo e cartel. Pea mo e cartel, ana kaua e kaua I pea tonga. Ai ko winga ka ko mea foke fra politikare so ka ki tate ki mea sisi ko ni. O ko fu mahaki a fu flu. Ko fu flu fra politikare ya to I americani. Pe mo maman, Ai ko fu flu ko infection ya to la ia te mokalati. O kui ko Trump derangement syndrome. Ai ko flu mahaki. Ka koe flu fra politikari. Ta kau tofu pe mea hoko. Aia neongo ai e whae Trump I ha mea kurerei. Ha mea o kurerei ke whonua. Pe ha mea kurerei ki mamani. E kei whehia pe kakaia kai tolahi e Trump. Aia koe whehia. Ai ko whaka, ko hanga ia whakatonga e flu koe fra politikari koe Trump derangement syndrome. Koe whehia pe, koe whai pe koe whehia. Neonga e re ika whehia pe. Aia,
Aia ko pe e tatau to pe flu ia ko ni me flu ko na toi tonga. Ai ko flu fra politikare ko ni o tatau pe me flu fra politikare ko na toi tonga. Aia ko flu ia ko a ia ko e Paula Piveni Piukala Drainman Syndrome. Mai na kuinga solo. Nea ngwai pe e fai Pivenia. E osi e mo ui e iko whanai. E iko ha. E fehi a pe kakaia ki ai. O koe uhinga solo. He kaiaha tangata kune tau kawe e moni. Pea moerere i. E fehi ane ki na i e solo. Tui mai ka tea. Aia ko kusio ia koe ke mea kou whae Trump koe i mamani. Hanga Trump o to ke hoko mamani ko tau mamani le rei ke tau nofo ai. Ta tau tof pe mo mea whae Paula Piveni Piukala ki tonga. Pea koe foi whakakau ko. Pea mo u atamai ko o ate Paula Piveni Piukala ki e whonua. O kutupunga e fulu ko ni e whehia e kakai tolai. Ai kui ko koe Paula Piveni Piukala Drainman Syndrome. Koe tau whakoni e tau, tato whoki mai ke konga koe ki tonga. Ka koe ngā koe tau koe e tau koe ku ke talanoa. Maria pito e whakaukau mo historia koe ku ke lama o mai. Bako ki loloto atu whoki taini koe ku ke talanoa ai. O ku whakatau mua e whakaukau koe ni ke lama o to. Whakatalatala si aina. Mihi ngahi mea whakapolitikare ku whinga si aina ke nā pure ia ka mamani maha fua ngai whakaukau koe. Koia. Koe konga whini ku o mai ke toko fitu bena Amerika ku mate. O ki kai ke whai ha tau ia ku pehe kua kau sotia. O ku o stuku e nā te kau a whanua ku nā tui puti o krosi kau a whanua ke whai tau. Koia. Tau ni u whai pe me wawa mo whai pe me tahi ngai fuwaka. Koe ai pa whafu hange koe whamatana ke o mai koe e wike pe wha tau ko niku os. Koe taha whuke kau taki o Iran o nane tukumai i ngai TV ne whamatala pe he. O ku i kai ke e mahino i Amerika ia. Ko os mateu teua Iran ia ke nau tau. Ma ngahi nau whai ano pōni ku nau mau. Ke nau tau i he fwoi tau e taha. O laka hake i he tau e taha. Hoko pe ta e tau whana o te tu o au ke whi tau e taha pe laka hake. Aia o ku hange e whi whamatala koe ni ha whi palafu po ka whi whamana wahe. Ka ko ngā ka ko ngai a o mai pe. Koia. Ko tu ko ni tau ke tu pe he wike wha pe ko tu ko ni ngai mone i rangi o wakai te ai te. Whanau mai solo Mea pango e kua mōre ate a tā pulu. He ka pana na whai mai whai whehui ko ni ka pulu tausa. I hana e tau ki polo kalama mo pulu tausa. Whanau ko e pepe pulu tausa. E solo, ko whai palafu e nia. Ko whai palafu e nia. Pa te utari pe hake ko whakakaukau ka pa e tari pulu tausa. This is all solo, whanau mai ka atu pe whai teita. He ko ngai loloa whakamatala ki mea tau. Koe te itāini. Ka mata pe koe ai pōmu. Ai pōmu a Israeli mo Amerikani. Na e whana e Iran e foi misol e tolu ngeau he aho. Misol e tolu ngeau he aho. He? Holo pe, tiklain pe. E ke mai koe foi teita. Koe teita koe ne taimini e niusi. Pea mo mea whapolitikare Amerikani. Mana tui o kai ke ha administration ni mamani mei Amerikani. Te nau hanga transparent se tau o tatau mo administration ko na Trump. Mea ko toa pe ia solo he tau o hoko. O mai he administration ko a Trump he aha ko toa pe. Pea koe teita wha mui tahaani solo. Holo pe me foi misol e tolunge au. O foi misol pe e ono valu he aho. Whanai me Iran. Pake tala mai rewa. O kunau mateu ke tau he tau e taha. Kai whanai pe foi misol pe e ono. Pe koe foi misol e ono ko ia. Kai ke ha tāke tia tau. Kai ke ha tāke tia tau. O koe misol i Amerikani solo hui ko smart misol. Ai kone whanai a ka katafi. He?
Sike maria ka Amerikani. Foi misolo ia ni manga kuosi over he takete faafe. Foi takete faafe. Os destroy Iran. Aia kon oange pe, kau ki tano whatata pe ke foi missile ko smart missile. Kono whao pe information ni AI ki atamai e foi pomu. Osi pe tukuange foi pomu ke alu. Kone alu ana ko ia solo, ka pa kua ha mo unga, ka pa o kua i ha whainga mea tene hanga o ateki. O ku alu pe misolo ia neonga ne he, alu pe a kumia ne taketi, ai ko wha ko he AI ko no atamai. Pake tala mai rewa, holo pe me foi misolo e tolunge au he aho me Iran o whanai mai, o whanai ho, foi whana pe ono he aho, pake tala mai rewa una mateu teu ke, o kai ke ia whanua i Amerikani solo ko palo me siatu, even na siaina, molusia, hei kai ke ia whanua e capable ke tau mo Amerikani, lolo tonga e taimi ko no Trump. None. I promise you solo. There's no country or nation will be capable ke nau whana, ke nau tau mo American, at least now. Kau ki, o at peki tano whataatako ni so. Alu koe na turamu ko o mai ko a Maduro, me Venezuela. Koe whamatala ene security koe na sio ki ai. Na ulaki mua mai o F-35 ia ua, me Amerika. Ko na pasi pe ko alu ko mate katoa ia reita ko asiaina o Lucia ko ana ngawe ki Venezuela. Os hoko mai F-15 e tahavalu. Ko pasi pe F-15 e tahavalu ko ia ko mate katoa ia uhila ko i Caracas i Colomua. Patoki haureva here ko peta e valu. Ko ne hau pere ko peta ko e valu ko ia tu he feitu ko ia aluhi foi toko uanoa te o da foski lalo. Pa foi pomu. Foi pomu ko ia hanga foi pomu ia tamate i atamai ko e kautau. Ana mate lua pe tano hufa fatapu lua toto ai fahinga. Osi pe langa ulu ai kautau ko bena ka kia respond ai. Paka ne osi pa aluhi pe toko valu o toa maturo. Ai toko uanoa ko toa maturo. O whakaheka he waka o alu ke carrier. Whakafoku mai ki Amerikani. Kai ke ia taha ia mate solo. None. At night. Whai kātoane at night. Talamai ange, ko security ko a Venezuela. Na nau ngau e ake latest ko asiaina mo Lucia. None of them work. None of them work. Control kātoa airspace ia Amerikani. Pake talamai na. Is any nation is ready capable ke nau whakawhepaki a American. There's no. Ko palomesi ko a Trump, 4 to 6 weeks, it will happen. Ko tangata Trump, ko tangata o hufai generea. Is a man of his word. Pako ki ongongo pe so. Ai ka ne tu tai ni miko e go wesia ko ni e whepaki pe mo ngai fonu e mamani i he tau ko ni whahauko. Ku pau peke hoko ngahi wesia. Okay, ko long term impact so. Ai ko taria ko feui. It's not a long term. He koe o China Trump he ota e hanga Amerikania in siwa katoa wakalolo ko toa pe kolosi i Hormuz. O hu mai me Iran. Ke kamata ke tiliva mai lolo ke tropu i lalo. Mau aluhake pe ka mau aluhake pe mala senite ni mango futup. Pepe Trump is not a long term. For the long run, ko tunga ko te vita ki he tau me fa immigration ni. Ko nga apat me tau mahino e talanoa ko ni fa ki tau me nga pepos ko America malui nga tu ko ye fa ba pureanga. Ko tunga ko ni ki tau me fa immigration ko ni atonga. Ko i hene tu wa mo ke tai ni mi ko te na ia e lava hi foi secretary me America ki tonga o whakataha me pureanga. I whakaukau pe ko ni ke whakatalatala noa ke tuunga ko ia ku e whihia ngahi visa ai kainga tonga ko wa mana ke na whalau ke America. Pa koe me kainga e America. O kuna uki manawa si i pe he whefolau aki holo te ke na whapapau ko e.
a to ma ko na visa ka ke fai pe fo la wa ki ko ka pe ko ta ka na to americana na wasitonga pa na fefia pa na foket americana e la ba pe ka tu ma ko ya yo ilo ke tu ma muy ko no mo ya e ta fa ko visa o tu ma fa muy en so ko administration ko na Donald Trump but now mission to clean the world ke whakamaa ka i he tau nofo whakafonua. That's the only mission. Ko mission na Trump ke hanga to ka. Ai corruption pe mo. He ko whanau mai ko tau mua ko asia ina e solo. He? It's just world dominant. Pe a kui kai ke whalala mamani ia ke hau ha fonua o kupure communism. Ke hanga pure ia maman ke hoko ko superpower i maman. None of them. Kai kia whanua i maman te nau whalala ke hanga e siaina pure i ke hoko siaina ko superpower. Ko world leader ia ki a tautolu. He? Talu me, he mamia, te ke sio peko solo. Ko communism, ai pungai whanua wha communisi. Most of them now corruption, ko corruption lai taha ia i e mea whakapure. Ko pure whakakomunisi. Uluaki, corruption. Kono ua, ko dictatorship. Pe koe tu koe whaka immigration ni koe a Amerikani, koe konga ia anoanga Trump o fufuru whaka immigration ai ka ko hu mai ke whanua. He koe foi whaunga ni solo. Aluhake kausia ina ia i tonga o passport tonga. Tana hu mai ake passporti ko citizen tonga ki Amerikani. Os pruvu ia ni solo. Eh? Pe koe nao mai anau tolu ko ia kausia ina ko ia. O koe nao mai na toki Amerikani o ngā ue ke nau tupulaki. Na mai na to ngā ue whakamataki. Ai kuna mai na to ngā ue whakamataki mai aki ai citizen tonga lavea tonga ia i ngā ue whakamataki si aina. Ka pere vai Trump sai. Te ki tuusi he kai fufulu e matawai. Ko inga ke hau pe kakai tonga, ko nau mau whenga mā tonga. O si e solo ko ki GDP a tonga, o mahalo kai ki au ia piliona. Pe kapau piliona maho piliona pe taha. Solo, ko pesete no a taha pe ia, o GDP ko a Elon Musk ata pe. O kai ki a paanga ia a tonga pe ke siofi Amerikan i kai. Whenga Amerikan ke taofia siaina ke tuku e nau kākā mai aki in the name of the kingdom of Tonga. Ko foi mea ia solo. Hawa siaina o kākā mai ake hingoa Tonga. Hu mai ake citizen Tonga kai ke nau rea whakatonga pia kai ke nau hoko koe Tonga ka nau hu mai ake o ngā whakamataki aki Amerikan. Ko uluaki ia. Ko tapouen ke kakai tonga nofu Amerika. Kapana mo mai ki Amerikan, keep the law. Tau he lao kapana ke hau, even kapau ke over. He koe kategori koe whakafoki ki tonga, o kategori e mahalo whape ni masoro. Uluaki, koe uluaki tou. Koe tou koe me Amerikan ki tua pure anga. Koe criminal illegal alien. Koe te kori uluaki ia. Aia koe kau nofo, ta e toki umeni, ta e whakalao, pia toi whaihia. Koe lere pe taimini e aisi koe poini uluaki pia. Illegal undocumented criminal. Pia ka pau teke nofo ane kuke over. Tau hi pe koe lao koe ni ko talatu. Just keep the law. He koe mea u fia mai Amerikani. Ka pau kuke over, pake tau hi pe koe lao. He teke ngau e pe koe teke mo. E toki au atu ki ai ha taimi, kai ke tui ai au ki ai ko palomesi atu. He kai ke tui e au ke te kori ko ia, ke ave kau toki umeni, ngau e malohi, o nau ngau e neo e nau nofu tae whakalao. Kana nau o mai toki umeni pe nau toki Amerikani. E kou tapou pe ap ke kakai Amerika, kakai tonga nofu heni, o koe ke mao ha ngau e whakalao,
na fehui hake re kakapiveni he mau ki fai kava na fai ma tari tatau pe au mo piveni tang tau he lao kako tari pe ya sala fehui ko ya te vita kumahina o pito ai whakaukau koni ku ke hanga o mai. Ko tui ko whakaukau ko tū ko ki tonga na ke pehe whoki. Tak mo ni pe ia. Ko tau GDP ko tau tolu o ku si whau ia ki ngai whanua lalai hang ko Amerika mo me. Ku uofi ho apito whakase aina ki tonga ngai mea lahi. Kaka ku uhinga ko ngai tau koni o ku whai Amerika ke whakatalatala ngai whanua hang ko si aina mo mea. Me ngai whanua ko na wo o whenga ke nau. E ofi apito ki ai ki whahoko ai mea una whia mau. E kau e pe mga whanua Pasifiki. Apat me kai pe kia tau whainga maka koloa, tau GDP o ku poini no whiha ia ki Amerika. Ko hae te interest Amerika ki tonga au nau. Pe ko whanua he Pasifiki au nau malu. Ko malu i pe ko ngā ko e humanity ko kakai. Pe ku wai pia ko ha whainga interest ke he me ai. Toko ke pehe ku o mato ngai hono whenga Amerika kene malu i te toa se aina me ngai whanua Pasifiki. Solo. O kui kai ke interest Amerika ia i tonga. Nevertheless. Ko talano atu ko a wia, mo opinion a aku. There is no interest. Ka kono inga en solo. O interest si aina ia i tonga. Talamai ange, o interest Amerika i tonga, peko si aina interest i tonga. But let's put it together solo. Ka tanga put together ange for equation ko ni. Ke tasio ange peko hai interest i tonga. Ko fehu ia ave ko ke ngalu. Mo talamai ange peko hai interest i tonga. Ko Amerika peko si aina. Ta Chinese. Peko paangalahi ekonomika a tonga. O whao katoa i si aina. Te ekonomika a tonga. O own i si aina a ekonomia tonga. Trust me solo. Sai. Pakapaure ba kai ke interest Asia a Amerika i si aina. Hamea ka hawa Amerika o malu ia tonga. O foi fehangia. O kai ko Amerika. Fenga ko Amerikani ke to Asiaina me tonga. He ko inga he ko taumu Asiaina ko ki tonga. O kai ko taumu a hurerei. Ko taumu a o malu pe kaka. Kana tatala noa fo ki mua solo. E ku tala noa tu ko ke Trojan horse. Ko mea pea hoko i tonga. Te upuke tala noa ki hoko ko si pinga. Ko Trojan horse. O mai e si aina mea ofa ki tonga. O kui kai ko mea ofa. Kai wha o mai nau tolu e nau pure. Mo e nau political issue i loto he Trojan horse. Pea ko tala noa e ko ki o whehui. O kai ko Amerika interest i tonga. Ko si aina interest i tonga. Whenga rewa Amerikani i he ngai taimia tuko e ni. Ke toa si aina o tuku ki toa. He tae aonga tonga he nau ngā ue. E tae aonga. He kai koe nau hū mai, koe nau hū mai. Pea mo e nau ofa. Koe nau hū mai mo e nau whaunga pūre. Koe communism. Koe whehanga hanga ia o democracy koe communism. Pea ku whenga si aina a Amerikani. Ke whakatala, e whakakaukau, whakakomunism me he pure anga tonga. Kai whakarere aki a tonga, a democracy. A pure e kakai. E te wita kone tū koe ni, i he ngai whamatala kone kuke o mai, ni he viu kone kuke lava o mai kone i he ngai whakaukau kone ni. Mahina o pito ai ngāwe kone whai Amerika ia. Pe mwena whenga ki whakatalatala ngai whonua ki ona toki haka ka taimi ku moa ki nā tolo e se aina. Kaka whakakau whogeni hange kuke lau o koe ke interest Amerika i tonga. O interest se aina i tonga i ho viu ia koe. Kaka ku whakakau e ni o ku mahino nai ki tonga ai mea whenga Amerika ke whakahauko. O tokoni nai ki Amerika a tonga i hono ke i tukuange kausea ina ke nau
me haona tolo fa le business mo pure e ngai me ala hitonga whaka ekonomika o ku honge koe ke whinga ma Amerika ka hala ba o whanonga tatonga ka hala koe. Whanonga, solo, whawhetai ke si ova, puke o mai whihui koe nā. Whawhetai. Whanonga mai kau ki hanga peo veu ki rekere, tau ki momosi rekere ka pe pau ka whihui mai ia me ngalu, pe me matalafo lau kai ka ta whinga tā. Ilo e polo kalama kone common sense. O whai atu me he ahoni solo. Te tando whanofo pe ka orewa humahino ke pure anga, China is using Tonga. They are using. Ulaki en sol, foi whakatata tape. O atu e ofa koe me Amerikana kakai Tonga. Around 350 million. Tolunge au ni manoa miliona. Ko hai whao ai. O kai ke whoki maha me eiki Amerikani solo. Malo hau ai foi toko naki. O even le hau kai foi toko naki ko ka mautolu ki Amerikani. Ko fu whakafoki atu solo. Almost 400 million. Ki Tonga. Ko hai benefiti ai solo. Ko whare kolo si ai na koe na i Tonga e ngai kolo. He koe alua tupe whangea miliona koa o whao i he kausi ai na. O kai ke iaha mea ia whao ai mai pureanga Tonga. Ulo aki he kaka kausi ai na he pei e nau tex ke pureanga. O nau kaka. Pea koe mea ko hinga kei solo. O whenga Amerikan ke i cheke a Tonga me communism ideas. He koe communism ideas koe kaka pe mo play antata table. Pea koe corruption ia hulai. Aina ko ulo Tonga hoka pureanga he taimini. Koe ki tānoa nia hau mo manpuna. Mo Twitter. Puna mai mo ki manpuna. Koe uhinga oho e kabineti ke kau minista. Ke nau maa minista. He ko si ai pe si ai na ia e minista ko toa pe. That's corruption. Koe mea ia ko whenga Amerikani ke to'o mā Tonga. Ke to'o e whakakau koe communism mo corruption. Ka lava pure anga ma ui whakaikonomika. E tanu mia pe kakai i he corruption whaka communism. Nea o na watu koe kausia ina na watu na tome whakakau. Ile rea Tonga koe solo. Koe katakata ani fotea. Koe mari koe tō atu. Ka koe katakata ani fotea. Pea ku mui mai rewa ai foi rea ia e taha. Koe whilufu mo manufekai. Koe natula ia mea fo ilai na taki ulaki polo kalamat mahalo ki muka. Na tatara noa ke mea koe ni. Koe whakakau koe ni hanga o si hanga si aina whakatau whakapolitikare. Ai kau ngā ue whakapolitikare. Nea o kai ke nau whiri whakapolitikare. But they buying out politically ai kau minister mo kau me. Koe whairifia ia solo. Ka uhinga ia solo i talanoa atu koe mo ki fie tokoni atu. Ka ataki a Tonga. Mo whakatoka ngā i ange. Mo whakawhenga ke mo hanga notify e mea koe ni. Heka i kai. We go back to history. Koe hu mai koe a muri pe koe au nofo ke kolo. Let's say ko the Chinese koe muri a ki Tonga. I loi ka paha kai ke nau tokanga Tonga. One day e tome neiti he muri ai whonua. One day. E kai ke whea whoki ke ambassador se ina me pura se ina me. Me kau sa ina koe Tonga. Ko mana tu ina whai e talanga whakawhanua koe ni he pureanga o eke. Na e iai aho tahana iai ambassador se ina ai he fwe sesu. Pena e whai hono introduce koe ngā koe o pureanga sa ina na nau. Kamata e nau tokoni hi tau ko. Si mana e hala pe e whaaria. Kana e tu e ambassador a whakatonton. E meane pe he. Koe mau tolu. Koe mau ngā ue ki tongani me mau tokoni na whai tongani. E koe ko tau ko osi. Ko tau ene whia ngofuru ene e mau tongani. Koe konga pue ta. Ange koe ngahi tokoni kuna u whai. Koe ngahi waka tau tai ia na o mai ki Tonga. O ku whainga maari ai ngahi
kolo mo ngahi motu I tonga kotoa au ki wawa mo whewhua. O waka kātonga ko mai mesi aina ke tokoni. Ko taimi ko na whia maua tonga ke Branko o si ke whaka ai ka ko tokoni asi aina ke o mai ngahi ka e me fisi wa whi mai ki tonga. O koe taimi ni ihi. O koe ngahi tokoni a ku whai hanga tonu ke mo ui a kakai I he taimi vivili ko whia mau. O ku mate wha mea ko pehe taimi ko na te whai ngata ia ko haina e tu o to ta whaaki. O taimi ko na hoko a whai ngata ia. Mai no pita e solo. Io ne pena tu ho ta whaaki pa pehe foka se aina ke he la ui e to la. Paka wha o si fuke le whakau. O ku neo moai ha tau taratu ki tonga ko si aina ko e nau agenda ana dolo ku ke sai ki tonga. Ka ku tau ke tu pe foko e ko sovereignty a tonga ke fonua tau ataina tonga ko ke. Ko te pure e tonga ha whitu pe whakangonga tonga ha whitu. Ko decision ko a tonga he nau mea whaka international o ku depende pe ia he decision ko fai tonga. Te tau whewhe ta whaaki ko ia o wakai ke. Okay, let me tell you this all. Kata alpe ke solution he maui ngā upito he ki tai maui ngā ni whai ta polo kalama. Ko solution o trade o tokoni. What is the solution o tokoni asia ina? O kai kia solo ha me ea kui ko tokoni tai totongi. Nowadays, especially nowadays, na tata anō fuki he pāta system ko na ngau a ke tonga I ho tau taimi e kuohiri. He? Ko taimini ku hu mai middleman ki loto. Pe o kai kia to tokoni a solo ko tano monien. Nan. O kai kia tokoni e tai whakakaukau I ke totong whakafoki mai. Nan. Ko me e tonu ke to ko me ata mai e tonga. Even tōku tu e ampastoa tala mai. Ko e mau tokonien, ko e mau. Ia tokonien mo ua te au miliona. He? Ko solution o tokoni. Ko hea hono I kuanga. O mai e wakaika. O mai e waka ke tautai e kakai. Ko hai kune mau e momona, ai ola. Mau katoa pe si aina. O kupai katoa si aina solution. Ai e pa mau tala mai rewa. O ku e ha tokoni e tai totong. No. O ku tini e kau government bureaucracy a tonga. O ku nau tata whakataha pe nau tonu mo I kau si aina I he mo ui e kakai tonga. Ko bureaucracy ia. Ko u nau ia ko communism. Ko socialism. Ko no nau ko whai he whaunga kāka. Whai pe he whakakau ke maupe. O ke sio ke customer spending ko a si aina I tonga. Te ke alatu ko ke si aina ku ne whakatau mai e veve ke kakai. A nu tolo, a mea kai ko expire. Ka ku kai he kau si aina, I kai, o nau kai la I a kau na, kai e nau tolu e foi ka pisi mo mea. Hanga na to whakatau mai u nau ko ia ke kakai tonga. Ka nau kai e nau tole mea, o kai ke nau kai e nau tole mea ko ia. Ko u trade ia ko e solo ko tānoa ki ai, o kāka ia. O kāka. He ko at the end of that day, ko whehu ia ko ton av ke kakai. At the end of that day, who cut the money? Is the Tonga cut the money or the Chinese cut the money? That's the question. That's the main point. Ko at the end of the day, tokoni, ko offer, ko trade, who cut the money? The Chinese cut the money. What did the Tongan cut? He? Who whanga whatapu, whahi whapea kau to a tonga ia, ku to e awa mo e kato e talau se hu whahi whatapu. Koe, deita taki... Koe poinia so. Koe. Mahina opito e whakatala noa koe ni kuke whai. Kau ki awhi mai moa ki tuunga koe ni koe a tonga. Koe ngā ki awhi mai moa ki ta whaaki whakapolitikari koe ni koe a tonga. Koe mahina ko maa asien. Ai ko maa asien na e... Ako tui ko osi ia e taimi lelei apito a pureanga, pare mea pa me pureanga. O whanonga e beo ki I fie maari e ngahi mea pa politikari I tonga. Ange ki longo noa. Ko ngai ni o ku mahino rewa o ku nao ngā ue. Mārohi apito e pare mea pa me pureanga. Ki nao ngahi palani. Pe koe ita koe ngai mārohi ki nao palani.
Peko information o ku tātāpuni koe ki tukuanga kakato ki tua ki kakai whanua ke lava ke whai atua kakai e nau whehui mga himea nau whea mau. Ko konga ina ko loto ki mention e tukua koe. O koe ki uhinga i ka hapure anga. Ko hinga ko na hufi ai nofo anga koe na langa ko koe i e ua na ia haere ai ne yo. Ma e kainga koe ni i e ua. E kainga koe na namai ni mango. Ana ko fare na palani ke hufe fare tafa se mai ke kainga ko tamai e fa matala ko ai to ko ta pure ko ni mehe moi ai ko ki historia ko e na mari e bito fa non ke fa matala ene behe ko e ko se me con ke na mala e ko se mo con ke na fare loto be fa matala be ko fare tafa na palan ke langa ko tahawa ni ku osi kana makatuunga ai tuai ko langa mehe tuunga na ia pure anga ko aho ko ia na ka ke fena pase fai tu ni me palani pe hoko de masinde one pe pe ia me ulunganga ta toton o more ai paanga ke foi ia ma ke foi konga ko ia ke konga na ku wa ko ke pa de gitu o de fanon fo ale ko be o kone ka te awea o maari e te whanonki ai. Ke o mai pe in public, ko document e nea o ngā whau tau pehe. Ko wheha whamoni ho tuku aki, awe ke whamawanga ke whatontonu nea he. Ka kai ni me pure a ngā kunau, o mai tonu pe, o mai, o ku iai a whio ai tui, pe o me whaiwhakamatala o tukuange mahe ea, o ku iai me ulunganga ta tonu, o more ai paanga i he pure anga ko e aho ka tau whaka ko o te whuki ki ai o kai tai milahi o ho mai pure anga ka tau amanaki atu ke pure anga ko ia te nau whai tonu ko na o alu pe o mai u whakamatala ina e ume ena tai tonu ka ki te hui ka kai e whanua Davida ko whea taimi e hawa ha pure anga pa na huki tua pe ka ke te talamahi ka kai na ai ngau e tai whai tonu. Ko whamatala ni me potu ngau e bea pure anga moi na ni hanga whakamatala ke awhio ke atui. Ok, o mai pe paka ke ngata ni behe tai whai tonu me pure anga pe te hao pe ke ngai kau tahalanga. Ka koe tau whakakau at whogeni e te wit. E ki i ori ange, o koe ke sai. Ka koe kau tahalanga ko ngai kau taha whafoi tui tui. Ko tau talanoa ni koe sino koe pure anga koe pure ia taha ia pure tolu e whanua. Ka ke ni po i mai hanau tae whai tonu. O ko ni tau kei alu ki mua i ho wakai te vita pe ku tau alu pe hape pure anga e ko ai nau mea pa na ona toka tamai e kau mai pure anga na tae whai tonu pure anga. Yep. Mona pito so. Malo solo, saka whanki whewe nia, solo wifo au pito ia ke tabu. Ifo au pito pa koe manatu i whoko solo ko ta common sense a taua, o ku whai hanga tonu pe ia i loto. O kai ke pe ia ke tato isi o taua ke politically correct, ke ngari matamata rere, matamata pe ke ki aswha ofa ki e, kai sai pe ia ke pāti koe, pe koe na ta talu e ta poro kalama solo, mo e ta pou a small government. Small government. Not ta big government. Ko hea no uhinga. He koe lahi ange koe ta pika ta government, ta pika ta corruption. Talu e rea ene afio. Koe whamore. Ka ngau ea ki e rea whaka ki ena. Talu ene tō fola. Enforce a private business. Enforce pou a private business. Kono hinga ke minimize a big government, kai te ke a small government ki tua. Ke tu se ngahi red tape, to mo government bureaucracy ori ki tua, he ko nau tolu e nau inu a loto. Nau no hope nau tolu loto inu ai. Ai ko ui ko ka pe ko kaipaanga. Those are the people, the middlemen. He totonu ke taha pe middlemen. Koe hu mai koe government bureaucracy pe koe kau bureaucrats. Na mana to te ke o toi unu ki tua, ma wahe ange
ai kakai me mauanga hua kau. Mm. Ai ko taimi ko na taha pe middleman. Vave pe huia hua kau me mauanga hua kau ke kakai. Who my government bureaucracy, a big government, mo na regulation ko na tolu mo na lao. O te ke e kakai o to mama o te kakaia me mauanga hua kau. Sweet. Pa ko hai pe ko feu le va solo. Ko hai le va kune mama hua kau ko ai o kui loto ai. Tokia protiusi me mauanga hua kau e kalane te au. Ke mau mou e kakai. Tokia o e kalani taimi ko na e taha pe a middleman na e kalani e valnoa. Tai mau mou e middleman. Of course, ton ke e nau ki mea ke nau mou i aki. He ko nau tolu na rane pure anga. Taimi ko na ua e kalani e valnoa ke kakai. Iro e taimi solo, more bureaucrats coming in, ko e protius ko e kalani te au ke mau mou e kakai. Ha upe he taimi ni e tolu noa, ngoto fitu noa i loto government bureaucracy. That's why o popo I conservative common sense e tapolo kalava. Build small government, not big government. O ange ke kakai ke nau whakatupu paanga, internal revenue. Ke hanga he kakai o provide mai e tax e whanua. Ka kui kai ko e pure anga ke ne provide pe ke pure anga e tax e pure anga. Ko mea ko e talu e tō wholofola e nea fio. Give the people, we the people. We own the country. We are the one who pay the tax. Ke extended the internal revenue, he koe whaunga peia e mahiki ai pānga e pureanga, kono oange ke kakai ke nau whakatu pānga taua tāina. Tu usi me red tape. Oa to ia regulation ke lahi, ke whakapopula e ngahi pānga pe whakatu pānga e kakai. Ai ko taria ke whehui solo. We need the government to be small government, not big government. Koe. He koe koa ngai a koe tau tala noa whoki ai he ngai mea koe ni. David, he koe ngā whoki o kumari he kono mo o ni a pita hanga whakaukau na maene nai. Koe vete a ngahi mea pehe ni, vete me whamau anga. Mona pito ia solo. Ka kapau e ripoti mai in public information. Whanau mai solo, ko ki mea ne tā katako mau tala noa. Koe. Talo e ka mata e pureanga koe ni, te kai ke whai maha press conference ia. Ko ku pōre ia ave ke pureanga koe ni. Oua te mautanu. Oua te mautanu e information ni. Tukuange mai ke mautoa regulation koe mitia. Ai ko mahino ka te au, solo o ko ngo e au o boring a mea whakapolitikare ia e pureanga koe ni. Boring au pito ia. Ka koe ki totonu ke boring. O totonu ke interest e kakai me ngai mea whakapolitikare. Ko ngā ke nau iloi, what is going on in the government? Ai e press conference ke lahi, pea tukuange mitia hange koe mitia whakatau taha, hange koe viponi, ko viponi, pe kwai matoi kimi, tukuange ke nau whehu i atu. Ke nau whehu i ki loto ke pureanga. What's going on? Oua hanga he pureanga koe ni, o ofi, o control. He koe control, o kaipeke ia best result ia control. Ko tau toki hanga hake peiti sema, koe na kua more ate fupaanga e kakai. Ai e whanea ko ki mau fie mau tala noa toi solo. O ko wongo i pe hanga he pureanga koe ni, o control o mitia, control mo kakai, tai o mai ki tua ke transparent what is going on. What is going on in the government. Kono fufu pehe, even tau sio a tau toria hunonga. O hunonga, kai ke te wha tau lau, i kai solo. Koe mea ni kuiko, koe rilo, o hovare pe kua kio. Tukuange mai information ni ki tua ke kakai, ke makatunga ha whehu ia ia kakai. Koe ha mea hoko ki he, what's going on. Oua e control, pa oua tano information ni loto, he hovare pe kua collapse, ta kone collapse pe ko ia, tau toki hanga ke pe ko tomu. Koe konga ni ku loto ke mahino pe ke kakai me ta whaako e pule anga e te. O ku mone pe ku
panga fuke a kakai e preang kon na to osi mo preang ki moa o ku me le pe press conference e wiki ko to maybe too much e na faka pau ki he no whakahau ko nai pe ni ia cabinet ko ni ko osi na pa ha be in public ko press conference weekly of too much ko nga firma ke na wo o nga we kana to foki mai ko e brand ko ni ko na press conference ni hono wa ko osi mahal he mandu ai ko na toki to ta pe he mahina ai ko flight for osi mahal mahina ko to pe o kuna o press conference ai na toki osi ni te wiki ko osi pe ko wiki ki moa wiki osi mal na fai na press conference ya ko ki mahina fe poeri ai ko ma asien e lere to fa hoko na press conference i afra aus ko mahina pe flight for aus ko mahina ai o ku fai pe press conference ka ku angola o ku na tu wiki ke to ta be mahina so te ki fe ya te ki fe kani so Joy. Ook make sense e fula e press conference ya he administration kona pura nga tonga ai tu o taha he wike ko population ni o tonga to takiru sai ko population americani solo 380 million people ko administration kona Trump ku ke sio mai pe i he o pe every day e solo every day porque tala mai le vai ko o kulahia ke press conference ia a tonga ki government to takiru ko press conference na Trump o aho kotoa pe every day o mai ke neo sol fa no mai neo e valau e kakai ka tau valau e mea anga kono moni e ia pe oppositi e ia fai ke tuku mai e information ni ha mea mutala he pureanga o fulahi ai peke to tahe mahina ko press conference na Donald Trump 380 million people every day. O sayang ke tau ki valau mo tau mahinoi ko hoko mai e palo pare ma o tau iloi ko ha no uhinga. Pe tau area i rewa pa tau talanoa. Pe ma urewa mo whainga maari e solo ngai broadcast, individual broadcast ke mo talanoa i ai mo kakai. Hange ko ni lava hataha hu mai. No whanong he press conference na e ha. O a fufu a information ni me kakai. Pe tosi me regulation ni a. Ka ata e whanga ia ke tau talanoa. Ke tau area. That's democracy. Ko mea gui ko so ko democracy. Ko fai ke ko issue ke ia. Ko solution. Ko mea ia mahu inga. What can we do to build our country? Even if we talk about it, we talk about it every day. Kono tuko na ko ayo tanumia pe so ko ne para apu pe so o vare pe ko pa. Ta ko fu pa ko e hange e ko pa ko na fu mo nga fi ko na tonga. Kai ke so. Ko e ate ki fa ka ka. David ku fa aku e lava foki e moni pe aku take paremia ko e Nobel pe aku tau behe ko ia fa uri ko ia ka se halak te tau blame paremia ka sai ko te ma lang ko ngani fa ngalo ia tau tol i pure ana ko tu ko ni ko fare area to ko ta fitu ka kai to ko hiva pe ka Nobel i kabineti mahal to ko ua pe to ko tolu pe to ko ua pe ai ho eki to ko fitu pe to ko value ai kakai ko na ta fili fa to fo ko ke tu i ko pure anga aho ko kakai na mo fili mai ka to fa anga pe fo ko di ko ni tempo ko faranga e ko pure anga pa ku al ka to pe tao ia ke paremia ta moi ko no pere ka toi pe e tau toko fitu a tau tau pe toko walu o ku i he kabineti e hiri ka nau tolu ko toa ko ia o atu ia he kakai nau toi holo pita tolu i he paremia e to tonu vea gea hanau reo ka pau ka mena nau malanga i ki he kakai ai atakitu a pe a moe tari ui ki he kakai tau
feel fok he time na fai malanga ko kempe me hiva pe me pare mia me pare mia he fili pare mia na hiva pe fo himi tatao hua i pe fo himi was ma loto pe na do himi tatao ma longa fo fonga kakai tari yoi ke kakai ko pule le ko me ai tau loto ka to kia ko wen na ko falere pule anga mo na hu ko ke pule anga ko kala no ako ne ko to ape anga he pule anga goni ko ta o si tu at ki ai ko hu pe ki loto ngalo fo himia ko anga fo himia ko te himia ko manato ke frahu ko talano ko tano ko no pele le ama no pele ka tunga pene ka mata pule kai fo ke ya ta ya ko framari va kai pe ko ta eori e foi talanoa pe ko foi talanoa me loi ka atunga pene ka muy ai ko va kai pe solo tal i lo solo o soton ke fai mo o se fai nga me ko ia ko uinga na fili ko kiloto ke alo rea o ke alo o le ko ngai ta ia ko yes menya ta tape ko e pe mai pe ko me a ko ave ko kiloto e kakai ke alu orea kai ko alu o o se he kono inga solo te ke alo pe o ta mai pe same people foi faka kau tatau talunga mo Paula Piven piukala ke alu orea ka ko whakakau kau en solo. O ko tari, ko io mo i kai. Te mohono tari, ko i siuke he ia. Ko alu ko ave mea na ke malanga ki ai. Ko mea ia mahu i ngā. He ko fute pile o e area kau kai ko fute pile o i ea. Aia ko uinga ko karia ko wheui solo. Tukua ai whakakau kau koe ko muy kui. Alo ave mea koe na ke campaign ki ai ke whanongo ho kāinga. This is how, he na ke malanga he aho ko tope. I'm gonna do this, I'm gonna do. Ko hopo pe kiloto. Yeah. Ka ote, ko tari koe ho whakakau kau. Ko tari io kia whare area, mo tari i kai, ko isi uke he moia ia. Ka ke alu o ave ho campaigni, ko ngā ke lava hui mai, ai point finger koe kakai ke pare mia. Hako na moni ko kia, ko ne hoko pe pare ma, e tuhu wha politikare pe kakai ke tau tangata ik pare mia. Da ki wha ose ke whakaukau koe ni he ki mahu inga. A pito pe whakaukau koe ni ke ta ki wha ose aki he ta polkalama ko nga kata taimi e te. Koe talo no hake whakaukau koe ni, o koe halao ia, ta koe ke pehe ia, ke popula ke pare mia mo kabineti. Moha kabineti, koe halao, koe ngai whanua muri, koe ose mahina tolu ko toa pe, o mai e pure anga ko ia, puai ni hiu, mai pe mahina e ua. Ke nau whare area, koe whakamore ni e maukau minista, i he mahina ko ia. Mai ke kakai, ke minista koe na puna ia ki whea mo whea. Ke minista koe ni whamore, le whakaloto whanua holo, koe whamore, ni ha. O ripoti mai ke kakai koe totong tuku hau. E hinga he whanua kawanu silani, ko Amerika mo aseria mo mea. Nau wakahi fo he konga ki mui tau kosi. Nā e minista, whiwhine minista e whis. Nā koe se isi koe ni koe ngā he prean kosi. Koe ngā koe whiwhine koe nina ne pehe. Koe ku wholau eni he mahina tolu ka hoko. Pane hanga rewa posi mai he ni pesi. Koia. Wholau ki he UNA. Totongi he UNA pa ngai e waluafi. Wholau ki Amerika. Totongi he pure anga fisi. Pa anga whaafi. Ko tiki te first class ma no hotel ma. Wholau ki. Ana whiwhine o mai ko toa ene u mea ko ia post mai lewa. Ko mahina tolu ka hoko mai. Ko e whakamore ena. Anga he pure anga muri. Pea mo e pa anga koe e pure anga fisi. Ki e ku whatongia. Ko whatongia te tonu pe ke whai.
e ko pau ke fai ngai fe fola wa ki ko ka me ke ta off ka pai tu ko ngai fe fola wa ki e ka ki lava o whakakato tau whatongia ke whae tau kore ngai na he ki ngai whanua ko tu maari ani. Ko ngai ko ke report ke kakai ko e whiha whakamore na ke whae ke pangatu hae kakai o te ki tau lava whae na he te ke lava he prianga ko ne toko setu na te ke lava prianga ka whakahoko. Ka koe ke tui he kua wakai pia koe ko ke te he hanga hau wakai e mabe ha taimi tonga ke lava ha pureanga o loto to ke na tupu mai ke ilo he kakai ai whakamore o ku whai he minista ko toa pe ki he paanga tu hau e whanua mo mea bea to to ngemi muri ai hau wakai he dai ni system ta wā aki mga whetong tong e pure anga o ku ke pehe ko ofi mai ha mea pehe ki tonga pe o ku ikai. Solo, again, Tau to atu pe mo te whi mea ta tau pe. To atu whi mea koni solo. Solo, ilo American, o mai me mipa ko to pe Congress America. Ko ne ui pe koi ki loto. O mai he me mipa ia e ne whakamore ki he tau kakato. He kono ngā o ko siai e ne asenita. Ta tau pe koe senatoa pe koe congressman. O si o mai na to, kone o si pe koe whiri he tauni. Hoko koe senatoa me iuta. O mai e whamore i patse tiki loto ke congress. Sai, paka paurewa he kai ke mui e kwa senita. Kau toe a lao ki tosi holo i he paanga e kakai. E solo, ke si o mai pe koe ki murini ki Amerikani. O kai ke toi hera ia koe tohi at pea kakaia. Resign pe koe mauri koe ki tua. Koe ilo e tau ki himi koe solo koe. O whaange ai o tua e. Ke hoko mea koe ni ke unu ki ai a tonga. Ika se koe whehui en solo ke kau whafonga wharea rea. Mo kau siyo. It's not your money. You work for your money. Ko whehui ia. It's not your money, it's the people's money. But why we pay you to work for your money? O kui kai ke hau koe mo whakakau ke hau peo whai katak solo. Hau ena ai toko ua, paula piven piukala. Hau koe ewa mama ki nofo, maki tata anoa, aloha ke whakakau tamai piven. Koe whakakau ka pati ke aloanga whaki rere I tonga pe koe haki whaka. Ko tanga piveni, he kai ki o alatau ki tonga. Ke loi kau ka aloa to o rere wharearea I tonga. E ai ai mea koa tramu. Ka pau ka tangata o whafonua au, kai ke toi wahe au. Ko alatu pea ko wharearea o avere o kakai pea tai totongi. Taka pau e whakalao ke to, mai peki tola taha ko alatu pea ngau e ofa. Koe whakakau solo, koe mea pei e taha, sio ka tau whehu ien solo. O vare peku pe mai, koe tau kapineti ke wharearea, mo tau kau fofonga wharearea, e kai ke toi aha waheia. Solo. Kai ke rohe a toko nima. Ai kau oho ki loto, patara mai. Taka pati ki alu ki loto ke wharearea, o mau potu ngā ue, o ke mau hao minista, mo hao potu ngā ue, e tā mai. E toi pure I pe mo ia he kakai ke toi tuia solo, e whiri wharearea. Pe mea pe fok David he ku sio, pe mea pe fok he ku sensitive e whakaukau e koko atu, I he whakaukau koe ni, e toi mara toi hoha anga kakai molongoa, e nau sio ke whakaikiki, ka koe whatongia pe ia ku pau ke whai he kau minista fe wholau aki ke whai ngahi ale ma e pure anga ma kakai whanua. Ia, he koe common sense fok solo. A pau te unga au e aki te walato mai ho sirini. Ho panga. Te walka solo o no mai e tamano. Ke uha ngā au e aki. Pa tamai lewa solo, sio ko koren. Alu komo tamano, te watu pe ki tupu ho louni pe se te ua.
Ka ke hanga ripoti mai pe koe ha mea o ke ngā ue ake usilini. That's a small thing. Koe ki mea si pe a solo simple. Aia koe koe mea pe tol fai. Ko ha o ngā ue ake panga kakai, ka kora te kakai. Ha o ngā ue ake panga ko inga ke tau tupulaki. Whakatoa. Ka mau kore atu. Hanga peo ki tohi mai peo tala mai ka mau tolu. Ei ko mau panga ani. Nau whakamoreke ki whamano ke wholau ki fisi. Pai pea tu rewa kakai. Masi, te ki holo ki ifo. Ai pea ki whaafe pe. He koe na koe alatu pe ki fisi. Kai tuku mai tolu mano no afe. Ke si whakakaukau ia ke toenga koe ni e tau whono ngā. It's a simple idea solo. You know, ko mea fokia kau tama koe government bureaucracy, kau bureaucrats. They make things complicated. David ko tu mahalo koe dia ta fa o se ke fa ma po peta programa. Oh yeah. Tu ma dia pe de ba ku fo fa ma fa na le ta fa ta la noa. Ko wa tu pe ta pa wa me ke loto ke fa ma po kia. Ada toki mama kada toki hoko atu pe atu ma fa ma ri tai. Koe ki mua pau fa ma po na ufanongo ki polkalama fa mui ko ni ngai polkalama na moya ki me ki mui e khosi na o hake I si u e ua ai ko sipoti fai ki tonga pe mo ha ngai polkalama e pure anga fo tu ke fai sipoti ki tonga sai ko ki whakakau ko common sense ki mea ko ni solo ai ko o me mea e ua ko ha whakakau ai common sense ki he sipoti mono whakamore pia mo totongi mo ua ki sia ina ko whakamao popo e programa e honi ko whakakau ko whaka common sense whakatotong whakailoto we rather pay a mo ua. We rather pay a mo ua ki sia ina kai tuko sipoti. He ko sipoti e fai pe sipoti e fei tuko toa. Kai fei ngai ke tau raki totongi mo ua ke whakatalatala whonua ke tau ataina whakaekonomika. Te ria na ia ha mea e uesia e pureanga tonga pe mo ua e pureanga tonga pe lavea e kakai e whonua. Ka koe koe ki whakakaukau whakaospe ko atu ta programa so koe whamalo ko ulak whamalo atu pe ke matalafo laukai pe mo kainga whanongo ko toa pe koe ta mantu e common sense so neon wai pete ke hau ko oppositi mai tala mai fie poto fe unga pe koe mo ha solo that's a good thing o hutari le rei pe common sense ia unau ko ia. O au ki e kakai o unau tui ke whakakaukau o ate common sense. Whakawhetai, whakamaloa ke kāinga whanongo, malo si o mo whakamore ke o mo taimi, ke a mo mai ke no whanongo mai ka te au mo solo, ko e tala noa koni o whai, o kai ke to ia hano uhinga. Hange pe ko lau kwa Trump, hange ko lau whai Piven, hange malau hataha pe ko fai e polokalama ko ni. We need a good world. Ha mamani o kurerei. We need a whanua o kurerei. We need ha kakai o kurerei, kakai hatonga o kurerei. Ko inga ke tau mo ui fia mo tau ataina. Kai ke hataia tene fie mau solo ai COVID. None of us. Ka ko whamaloa te koe polokalama koe common sense. O ku fatu pe ia me he lau marie o ku lau marie rerei lau marie o fa pakapau ku ia I harea o tataka toki tua pe fu mai kava me tua o kore fa more ate common sense ka te mo tolu mo kata ko fa more en ki mau mo sol he ngahi me kapau ku lave ho whakakau pe ko hamea ku ke fai ke ai mo common sense fa more ange ko anga pe ia e folau ko e whakatau mua ko toa pe ki ha mamani o kurerei, pe mua tonga o kurerei, pe mua whanua o kurerei, pe ko o whaat ke kāinga whanongo,
malo pito solo ko ua e fa malo si o fa mo ko lo pe mo e taimi e ako ku whanongo pe o ngongo ku malo pe tike osi ai pe tauni o whainga whai pe ku whakawhia. That's what we need. O ku tau kume foundation o ku lerei my family pe mo e kahau he koe mea lerei ko toa pe o ku tupu ia mea sihova pe koe whamalo pe solo lewe malanga kau te tau atu. Malo pito. Malo atu, David, lava koe e polokalama koe conservative common sense i he ahoni, whamalo lahi atu e mau whainga maari e pe amono ke sponsor koe polokalama ke hoko atu ne ango he whainga maari e pe mau e lava o lere e polokalama. O whatu David, doksio i he taimika hoko mai. Tani te tau peku whamalo te kainga i he lava koe tau polokalama ke mukau mai he polokalama koe ahoni, mo e whatawange pe ku una e ongo le e te pe tau polokalama ke te motor ki a bin, pe mo e whatala noa koe, pe mo e ke conservative common sense te evita, ka mo mea tau toki whilo ngoaki i he taimika ka hoko mai.